Ka Sorkar Meghalaya kala manjur ban Shimram na kawal bang nagamata ban trekam ya ka Meghalaya Logistic and Connectivity Improvement Project MLCIP. Ban ya ka project kabalalong ka second phase kabalatib naswa kum ka Meghalaya Infrastructure and Transport Project MITP kabal karsyan batib da kawal bang sisnem manswa. Bat laong ro kat kum kitulong kubor bala prengkre ya ki detail project DPR ban pentre bat kalapoy $1 million hakaba ka sorkar dala kan penlut 40% lane $20 million karba na ka wal bang pat lapan na ka 40% lane aspa sa $10 million bat laong hakabay de bat kan jing simram khandai 40% lane aspa kan $2 million on siu da ka sorkar India katba 10% pat ka bamot $8 million on siu da ka sorkar jala kumtaya kan ka pisa habal kenya ka barapa penkelai ka syaka pisa India kalapoi kumba arja saus pak sun folklore na kamata ban pentri kam bat pensionai kisrok jong jala bat kiwe pat kijiran kam pok jala